Sanibonani bafethu, namhlanje nginiphathele indaba bafethu ezingijabulisile mina individual bafethu, uyayibona into le, because esikhathini samanje siyazi ukuthi abantu besifazane they always chasing the cloud, uyayibona into le, but into ezomahu bafethu it shows ukuthi asiyena umuntu wesifazane ogijimisa icloud, uyayibona into le, from the fact ukuthi bebembuza lapho ukuthi kuGagas FM bambuza pha ku interview ukuthi yini yamenza ukuthi angaqomi uLili Wayne, uthi cha oqala uLili Wayne indlela nje angayo nje chesana naye. Number 2, yena ubarealizile abafana baku industry of music ukuthi bagijimisa ini ukushela. Most of them they always bebona intombi bayashela, kayibona intombi bayashela, and then yena wathatha isinqumo sokuthi cha ku industry ngeke ngidate, ku industry ngingenela ukuthi ngizoyenza ini imali, ngizoyenza ini amaphupho amafezeke, which abantu abasifazana abanjalo bafiwe esikhathini samanje bafethu. Ayikabi masikhoma nje iqiniso nje elijulile nje and elimsulwa. Abaningi bazothini hama uhlima ndondondondoni, mahuma sona islima uyifuni industry of music ubabonile amathi gaming ukuthi no labantu laba bazongiuse izinto esifazane for ama beneficiary wabo bese kusasa bayanilaqaza. So the best way kwamele ngisikhukhele into yami ngizenzele ngalendlela omili bengayo, neyibona into le. So is what I love about Mahu when it comes to that decision owayenza ukuthi angaqoma uLili Wayne just because uLili Wayne famous, uLili Wayne negama elikhulu, and engaqoma uLili Wayne uzoyazi ukuthi nje automatically kuzobalula gaming, but sama mezobuya imbambe because uLili Wayne unama connections somehow mayesomehow angayenza into ayifunayo mekezokwazi njani ukuthi makamvalele or makamtrap. So I truly love about that. Into engiyithandile bafuthi kakhulu mangimamela interview leyana bafethu, ngifuna ngale video ukuqhuquzela abantu besifazane ukuthi musa ukungena ku relationship just because indoda ine status. La muntu lo uyisebenzele sa status akuso and angeke usithole wena. Into owaza wenza uzokuyuza akuyuza kushiyo njalo. Kungcono ukuthi uthole umuntu ozobuilda naye ukwazi family fikele khona. Abaningi bazothi hayi amadoda izinja, ithi amadoda wahlangana nawo izinja. Akhona amadoda angakwazi ukubuilda nawo from scratch and be right, nenze izinto zenzeke. Hayi ukuthi uthathe umuntu osegemini or umuntu osephezulu uje uzoguga akubeke lapha yakhohlwa, angeke. Instead uzokubona njengani, uzokubona njenge liability. Indoda iprefera umuntu ebuilde naye than umuntu uzofika already senama asset. Angeke akuthathe serious. Is very rare ukuthola indoda enama asset ikuthathe serious, because amadoda nama asset they always use abantu besifazane because umuntu sekephumelele manje and lesikhathi bebe down wayengaqonywa, manje wena suyamqoma just because ayinto zakhe, angeke akuthathe serious. So bafethu vulani la, especially into esifazane, bhila nomuntu wakho and ubhile nomuntu ombonayo ukuthi